Allegedly backed by Rwandan troops, the rebels have faced little resistance in some areas north of Bukavu, prompting widespread fear among locals. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, birasa naho umutwe wa M23 utiteguye guhagarika intambara. Mu gihe cyose Perezida Antoine Felix Tshisekedi yabakomeje kwinangira agakomeza intambara yo guhangana n'uyu mutwe w'abarwanyi umaze kwigarurira ibice binini by'igihugu cye. Ubu biravugwa ko nyuma y'icyumweru kimwe gusa umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma ngo wamaze kwinjira muri Kivu y'Epfo, aho biri kuvugwa ko uri kwegera umurwa mukuru w'iyo ntara hariho wa Bukavu. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean-Pierre Lacroix yatangaje ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano werekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Ibi yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa 31 Mutarama 2025. Imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye nyuma y'uko tariki ya 23 Mutarama 2025 M23 yigaruriye umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yahise itangaza ko izakomeza urugamba igafata na Kinshasa, ariko ibwira guverinoma ya Kongo ko niyemera ibiganiro bigamije gushaka umuti urambye izahagarika imirwano. Jean-Pierre Lacroix yagaragaje impungenge ko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi y'aho uyu mutwe uri nk'uko wabigenje Goma. Ati urabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose za diplomasi mu kwirinda ko ibyo byaba. Lacroix avuga ko amakuru yahawe avuga ko M23 yarigeze muri kilometero 60 uvuye Bukavu. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP byatangaje ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo bose bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu gutigarurirwa na M23. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi ntabwo bwahise bushyira imbaraga mu kwinjiza abasivile mu gisirikare ngo bafashe kuwurinda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira ryatangaje ko abarenga 300 bigoma no mu bice bihakikije bavuye mu byabo. Nubwo intambara ikomeje ndetse ititeguye kurangira vuba ngaha, ihuriro AFC M23 ryatangaje ko rikirajwe ishinga no kuganira n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe kurebera hamwe icyaba igisubizo mu guharanira amahoro arambye muri iki gihugu cyakunze kurangwa n'umutekano muke. AFC M23 yabitangaje kuri uyu wa mbere Gashyantare 2025 mu itangazo umuvugizi wayo mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka yanyujije kuri X. Ni itangazo iri huriro ryashyize hanze nyuma y'iminsi mike ishize ryigaruriye umujyi wa Goma n'ibindi bice by'ingenzi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu abaturage bari barahunze imirwano bakaba baratangiye kugaruka mu mujyi no mu bindi bice igenzura. Mu itangazo Kanyuka yakomeje agira ati twongeye gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko tukirajwe ishinga n'ibiganiro bitaziguye kugira ngo dukemure impamvu muzi y'intambara hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu gihugu cyacu. AFC M23 kandi yashimiye byimaze abaturage bo mu mujyi wa Goma bayakiranye ubwuzu ubwo bahorwaga, bakemera gufatanya mu bikorwa bitandukanye mu guteza imbere iki gice cyari cyarabaye isibaniro y'imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR yasikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu muvugizi yakomeje avuga ko AFC M23 igikomeye ku mahame yo kurinda abaturage bose baherereye mu bice babohoye, kabone n'ubwo hagira imbogamizi z'ibitero. Yibutsa ubutegetsi bwa Kinshasa ko nta buryo cyangwa ubushobozi bwo kugaba ibitero kuri uwo mutwe bafite. Kanyuka ati turasaba abaturage gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'uko bisanzwe batuje ndetse ntacyo bikanga. Ubutegetsi bwa Kinshasa nibuhirahira bugaba ibyo bitero buzirengera ingaruka zose bizateza. Yavuze ko AFC M23 yiyemeje guhangana n'imbogamizi zose zirimo n'ibitero yagabwaho mu buryo bwuzuye, bagahangana naho zituruka hatitawe kuba ari we wese wabikora, bigakorwa mu mpamvu zo kurindira umutekano abaturage. Uyu mutwe kandi wibukije abo mu ihuriro ry'ingabo za FARDC, polisi na wazalendo bakishe mu bice bitandukanye kurambika intwaro hasi bakazikusanyiriza kuri Stade de l'Unité, bakabikorana umutima ukunze badahaswa. Ati turasaba n'abagicumbikiye abo bantu kubasaba kwigaragaza
bakitaba nk'uko bisabwa. Abo ni abaturage ba Kongo, ntabwo tuzabagirira nabi. Ingingo yo kuganira na M23 isa n'itumvikana neza mu matwi y'ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Felix Tshisekedi, kuko inshuro nyinshi yabyamaganiye kure akagaragaza ko ataganira nawe yita umutwe w'iterabwoba. Nubwo yabyanze ariko uwo mutwe umaze gutsinda ingabo ze kenshi, ndetse uyu mutwe ntutinya kuvuga ko ibyo uharanira nibidakurikizwa utazatinya no gukomeza kwerekera Kinshasa mu rugamba rwo kubohora abanyekongo bose. Kuva M23 yabohora Goma, ibintu bikomeje gusubira mu buryo, umutekano waragarutse, ndetse ku mbuga nkoranyambaga abagize AFC M23 bagaragaye bafatanya n'abaturage gusukura umujyi mu bice byabo bitandukanye. Ku rundi ruhande, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacanjuro b'abanyaburayi ryari rifite gahunda yo kurutera. Nta makuru rushingira ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Gashyantare 2025. Mu itangazo ryashyizwe hanze, u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ziri muri Kongo zivuga ko zatumiwe na guverinoma ya Kongo nta shingiro bifite, kuko ziri kurwanya abaturage b'icyo gihugu ndetse no gushoza intambara ku Rwanda. Rivuga ko amakuru aheruka yavuye Goma yamaze gutahurwa n'ibimenyetso bifatika byerekana imyiteguro yo kugaba ibitero yateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo zirimo FDLR, bigaragaza ko intego y'imirwano atari ugutsinda gusa M23 ahubwo yari gutera u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko hakenewe igisubizo cya politike mu gukemura ayo makimbirane akomeje, runashyigikira gahunda y'inama izahuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa SADC. U Rwanda kandi rwamaganye ibirego byashinjwe ingabo zarwo mu itangazo ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa SADC yateranye kwa 31 Mutarama 2025. Muri iryo tangazo, SADC yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'umutwe wa M23 uri kurwanya ubutegetsi bwa Kongo kubera akarengane no kutitabwaho bikorerwa abatutsi bo muri icyo gihugu, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. U Rwanda rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda, ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivile, bityo ko zidashobora kugaba ibitero ku basivile b'ikindi gihugu. Hagati aho, Tanzania yemeje ko abasirikare bayo babiri baheruka kwicirwa muri Kongo. Igisirikare cya Tanzania cyatangaje ko giheruka gupfusha abasirikare babiri, abandi 4 bagakomereka mu ntambara iheruka guhuza umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanya irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'abacanshuro ndetse n'iza SADC. Iki gisirikare cyatangaje ko ibyo byabereye mu ntambara yabaye hagati ya tariki 24 na 28 Mutarama 2025 mu bice bya Goma na Sake. Itangazo rigira riti, nyuma y'ibitero byinshi muri Sake na Goma, uduce dufitwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kwa 24 na 28 Mutarama 2025, igisirikare cya Tanzania cyatakaje abasirikare babiri, abandi 4 barakomereka. Abakomeretse bari guhabwa ubuvuzi Goma. Byatangajwe ko hari uburyo bwo gutwara imirambo y'abasirikare biciwe ku rugamba ngo bashyingurwe mu cyubahiro, ndetse n'abakomeretse bakajya kuvurwa, kandi ko bizakorwa mu bufatanye n'umunyamabanga bwa SADC. Rikomeza rigira riti, Imana y'abakomeretse gukira vuba kandi tuzaheza muri paradizo roho z'abapfuye. Ku rundi ruhande, FARDC yemeje urupfu rwa Colonel Alexis Rugabisha, nawe wiciwe mu mirwano na M23. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko Colonel Alexis Rugabisha wari umuyobozi wa brigade ya 12 muri FARDC yaguye mu mirwano na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabisha yarasiwe mu mirwano yabereye mu Kwija muri teritwari ya Karehe mu ntambara ya Kivu y'Amajyepfo hari ku itariki ya 2 Gashyantare 2025. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvain Kenge ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 rivuga ko urupfu rwa Colonel Rugabisha hari igihombo gikomeye ku ngabo no ku gihugu. Urupfu rw'uyu mugabo rukurikira rwa General Pacifique Ntahunguka uzwi nka Omega, wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR
rizwi nka Foka wanarwanaga mu ngabo za FARDC kuri uru rugamba, ndetse yewe na Major General Peter Chirimwami wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu imirwanire irakomeje, ndetse M23 yisatiriye cyane umujyi wa Bukavu kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho, ndetse umuryango w'abibumbye naho ubwawo uravuga ko ari ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi M23 yamaze kugera mu marembo ya Bukavu ku buryo isaha n'isaha nawo yawigarurira. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC basabye Kongo kuganira na M23 n'indi mitwe yihanganye nayo, ariko yahisemo intambara y'amasasu. Ibi byose rero nibikomeje kuvugwa mu ntambara ikomeye iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko se iyi ntambara izarangira gute? Ninde mu by'ukuri uzahagarika uyu mutwe wa M23 ko bisa naho udafite gahunda yo guhagarara mu gihe cyose ibyo usaba leta ya Kongo itarabishyira mu bikorwa? Iyi ntambara yaba iri kwerekeza he? Njye ntago mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze cyane kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime. Naho utaha Imana ibarinde.